mu gihugu cya Mozambike nyuma ya Serwakira Idai yasenye igakura abantu mu byabo, abategetsi b'imiryango mpuzamahanga y'ubutabazi ubahanganye n'ikindi cyorezo cya Kolera. Muri Zimbabwe indege za gisirikare zagejeje imfashanyo ikenewe cyane ku bakuwe mu byabo na Idai mu karere ka Chimanimani. Abaturage ba Algeria ntibashira amakenga kuba umugaba w'ingabo z'igihugu yarafashe iya mbere ashingiye ku itegeko nshinga, agasaba ko Perezida Abaturage yakwegura ku butegetsi. Ingabo z'Ubuhindi n'izituruka mu bihugu bya Afurika uyu munsi basoje imyitozo ya gisirikari bari bamazemo iminsi 10 bakorera hamwe. Naho muri Leta Zunze z'Abarabu abahanzi b'Abanyafurika babashije kwitabira iserukiramuco ry'ubugeni ribera mu mujyi wa Dubai.